Watching everyone around you become parents while you're still waiting for your turn can be painful. You've tried the medicines, consulted the doctors, followed the advice, and still you're waiting for that positive pregnancy test. And you start wondering, will it ever happen for us? If you've been trying to conceive and feel like you've tried everything, take the next step with personalized guidance. Book a consultation with Dr. Arpita Sarma and the Janitwa IVF team to understand what your next step could look like. Ka General Post Office sa Shillong gani kaway nagi katsaw tuligi yang dak agari ya kabalapan ba bat Thymmai bat ya kabalaplil lang bagarensan internet hak arpsaw trek unailar arajar arpunrio da u Jyoti Raditya M Sindhya Menteri Kesorkar Preng bakmi internet communications bat DoNER kabade gadak jong gajing Thymmai gilat jing syakri lang ba kayang dak ba gajing penklan lang ba kikor kibor kajok kabamenta ha gani gajing play kabalapnlong lang bagarensan internet ya kabalapnlong ha Delhi ha karang Bhavan New Delhi. U Sindhya ula pliru ya ka dak seva app bat ka dak mitra app. Ha ka jing dan rangkat u Dr. Chandra Shekhar Pemasani u Menteri Kena Ketenat Communications bat tenat pendroi nong kendong ke Sorkar Pedang. Ha Shillong ha ka jing play ya ka yang dak. Lawan benedan rangkat ru di Dr. Amprin Lengdo MLA u Joseph Lalrin Sailova Chief Postmaster General North Eastern Circle Shillong. Ubak menjurlang dekar Executive Engineer Postal Civil Division. Uyo Peter Raifia, Deputy Director PANF North Eastern Circle, rengkat bagi officer berkinong tray jog yang dak. Habakran na kejingalang Delhi Sindhya ulong bahapok kejingalang Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi. Katanat yang dak alasya megi bebon kilat ban Thymmai ye kejing syakri jongka, kenang bakin lak ban poi sya kinong syong syong jokari baro. Ulong bakane kejing penkala bak kejing Thymmai ye ki yang dak. Kadai gadak ru banang ban bahas syok kejing syakri, bat kejing syakri jok yang dak. Kenang lak ban poi syaki babon kinong syong syong. U Menteri Kesorkar Pedang ulong bagajing play yakini ki app ro bat gajing Thymmai kini ke office kedai kadak jong gajing Thymmai yakilat jing syakri bat umau jam na kebenta katanat yang dak. Kadak seva app kawan rak lang haju igi babon gijing syakri jong katanat yang dak hapok kawai gerensan. Gajing Thymmai bat gajing play lang bagarensan internet ya ke Shillong GPO. Kedai way pat umau jam na kebenta ke jelam Meghalaya. Haga ban penklan ya gijing syakri jong yang dak bagian poi syajan baro kinong syong syong Shillong bat ki jaka ki bamarjan. मेरे ग्राहकों के लिए, मेरे उपभोक्ताओं के आज हर चीज क्लिक ऑफ अ बटन दबाने से होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी जब हर योजना को सीधे सुगम तरीके से आपके खाते में पहुंचाते हैं वन क्लिक के आधार पर, तो हमारे डाक विभाग को भी आपकी हर सेवा वन क्लिक के आधार पर करनी चाहिए। और ये डाक सेवा ऐप उसी को संभव कराता है। पहले ग्राहकों को 10 जगह जाना पड़ता था। अरे पहले तो बताओ मुझे कि पोस्ट ऑफिस है कहां, फिर मैं कहां से पार्सल बुक करूं, मुझे अपना पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक का खाता खोलना है तो मैं कहां जाऊं, कैसे फॉर्म भरूं, अगर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस चाहिए मुझे तो कैसे करना है, क्योंकि हमारा विभाग अनेक सेवाएं देती है। पर एक सेंट्रलाइज्ड ऐप, केंद्रित ऐप नहीं था एक जगह जहां एक ही स्क्रीन पर आप सभी सेवाएं डाक विभाग का आप उसका एडवांटेज ले पाओ। मेघ में है, मेघदूत के जरिए, क्लाउड में है, आकाश में है। अब आकाश से हम लोग जमीन पर आए, क्योंकि जमीन पर भी हमारी अधोसंरचना को हमें आधुनिक करना है। तो आज जो कदम उठाया है, जो 10 राज्यों में 14 पोस्ट ऑफिस के मेरे सभी भाई और बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि इन 14 डाकघरों में जो आधुनिकीकरण और नवनीतीकरण हुई, मेरे विदिशा से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक,
पंजाब से लेकर सिक्किम तक 10 राज्य में ये सूर्य की किरण इंडिया पोस्ट की लाल और पीला जो हमारा रंग है वो सूर्य की किरण की तरफ फैल रहा है। इन 14 डाकघरों में आप देख रहे हैं कि एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी हमें दिख रही है। आधुनिक है लेकिन सेवा भाव वही है। Kawai ka jinglong kerpang kabala syong tanrai hakini kilom kadai ka jinglong bayai sha kadai ka jing 3 minute bajar jar haswa ba kapul thei baro kawai kan petmat ki jing pet mit yong bala pelong ya ipria ding ban kela sha ka jing shai ba thaba hanrei wat ki butri kam ki bapaka ki don kam ya ka jing kershan ka ba byang ban keu shaprang ka chief ministers e championship challenge ka ba nyau mentah kan yarap ya phi ban pui sha wei pat mau jam kam dei tang ka jing yakob ka dei ka lat kalenti ban yo ban talang ya ka jing betelenti ka jing bei tangka ki wei ki jing don kam bat ki lat pen ya so baklan ki ban ya rap kentiu ya ka kam jong phi ka ne ka jing tmu ka bala pelat da ka sarkar Meghalaya ka ai jikrshan ya ki nong san kam la jong ki badan ya ki betri kam boper ki bala ban wanra ya ka jing kala bat ban thau ya ki lat ai kamai ha ka jela lengba ka incubation program ka bakandai banai ki nong san kam bala sha jen kin yo ya ka jing beten lenti bat ka jing kershan ka badan kam ban penkala ya ki betri kam jongki shakilat kamai ki bayat yo lada pidei ki nong snong ka Meghalaya bala don lupa ya ki kam khai ki bomduna ya ka nusnam bat pi thau ki but ki lenti Thymmai ki bala ban penhe bat ki bala ban thau kam thau jam kane ka dei ka kabu ka ba byang tam na ka benta jongpi ki shis pangut ki nong singkam ki ba shajiet shakmat kin yo ya kalat ban yo ka jing kershan ba pura nadu ka jingira pisa ka balailam na ka benta ki bopoi sha ka kandan top 50 bat shilak sanpo tangka na ka benta ki sanpo tali ki weipat ki nong sangkam bat ka jing ai jing mut na ki reu shampang hadu ki tiar baya dei bat ka jing sangkam ka jing yolat bat penya so sha ki yau ki hat ki jaka ya trelang bat ki jing kershan na ki breu bala pentbet ha ka ne ka benta pensa nangla ban pentbet shosho yala de ha ki kam ki jam jongpi lengba ki workshop boot camp ki lat bat penya so bat ki nong bei tangka bat ki nong thep ka jing pau ha ki lat pothai kubor ki jing den jingo shki weipat ki jaka bat ki lat jing ya rapisa bakerpang na ka benta ka jing sangkam jongpi apply no menta ya ka chief ministers e championship challenge ka bahnyo let ha ka website jong ka prime Meghalaya www.primemeghalaya.com nyon ha ka benta batho apply now penrung ya ki jing tet babnya shapang jongpi bat nyon ha ka benta batho create an account ne sign up pensa yo ai ka message ha ka email jongpi bat pentikna ba phila dep ya ka jing penrung kerteng pidon kamru ban penchi sha ya ka email jongpi da ka banyon ha ubudam verify nyon ha ka benta batho draft ban save ya ki jing tet babnya shapang jongpi bat pendep ya ki hadien ne nyon ha ka benta batho next banya chakwan an sapha phaidin byang ya phi sha ka form application pendap lut ya baro ki benta badan ya undak close bat nyon submit tho ya registration number jong phi uba paw ka benta bahaneng kalyang ka mon jong ka application page na ka benta ki jingdon kam hadien habot lada phemla ban pendap ya ka application jong phi ha ka sen pendap nyon ha ka benta batho save pat bo bha ya ka draft application jong phi phila ban penya so byang hadien ne login da ka pendan kam ya ki jingtet ba phila ai bat pendap bat pha pat ya ka application jong phi tang maria dap ban pha ya ka application pin sayo ya ka kerwa pentikna ka ban sa paw ha ka screen bat ka email pentikna ha ka email ka ba phila dap ban penrum kerteng tho ya registration number u ba paw ha ka benta bahaneng kaliang ka mon ka application page na ka benta ki jingdam kam hadien habot ka tarik bakado ban thap ya ka application ka dei hau khatsan tarik September 2024